watu kufunza ni gardi ndo abantu onikor gamona imanzishika udi afanyishawe makatinda doyo wanu gwaonishawo ka ndai makomersi akomesa ikawanika leda holinu maliza hao gasina mahamidi sina mahamidi wajale tasla leo Jumaa tarehe 23 wambari leme wangu ranzao ze mali zao ngamjoka onikorini li shirika la serikali nde daula wahimi banu watapande role za rushu emanzishindana almuradi imakatenda wa nur zambao kabati mba mushkili kabati marongo kwa ja sampanyiwa kwa ja parwa hodahoni chao wahimi wananyaswa siti kwa baraza komo gamonao wa Komoro ukaya wamba ukaya rilemewa garanzao ze mali za hatu. Assalamu alaikum. Salam. Banu mresevewa banu hauka mja resevewa na kibda tatu mzima rogowe na mrogowe mambila hindi karja bila tambah rangwari njei war mahadis kana kabisa mahadis leo ya mparani ndo director ya mahadis njei ho kumwambia kana karna ujiwa maana rilemewa na mahadisi asina mahamili ya kamili haina usiku ningabi mahamili ya kamili haina usiku promesi ya mahadisi tionge jao rilemewa karamto zinaliza haki amwadi semelo Halima Ismail magaze urepresente magaze chinei banu bande za rushi zinu mazikaza zinu imanazo ndi suiba wewe de maskiti furlo nayo ya usize maliza hati ewa nungaroni sawo usibo msibarulo nuo ya anjeni hamadasi raju hare da mo banki re dara para pesa rijeri jitahe re investiteur wale kanga toshidari jitahe hamadu anyanyasi rajara ngwane shokuinu bakutika urenga bandero linu rifunge rionise zema kuikawa ngazini sawa hadisi banu kamja paronana na wizara ya wahusu zabari zinu au rionana nao rifanya mahadisi ndio shira nyimaze mahadisi na yafanya lazima kustabiri kodogo fanya mahadisi hadani fanya mahadisi memsi hata kama usiku rashemeza na magari sauri fanya madamano ya serikali kamili watu habari kwa jarida kufanya mahadisi na sina wao waripromete sharika tirilidia hata kartona kama habari kama mjalibu ngamliko fanya roe alo titiro nganzo mlo nise parce que Komori ambaya sodo taushidi ndiabu marhaba mechi wala tuokoli uzisa kana tunalijibu haukai zote za polisi kana kauriliba harusa ukana kwa jamdidali kufanya watu waramba ukale swala langu zero na yeye ukweli wako tunafikira uliliva tunafikira huko basi man jitihada wajada elewa no kwa tatamba jitihada wanu kwa tuli wazaranzi kwa tuli wazaranzi mimi hata 2024 ataba ya tunko Antoni mkudileri 2024 ataba Antoni ndanikiwa no kwa lina lila hata Allah billahi tambi kana ngu 2024 tilibi kontineri Antoni hiyo one jabu wote na mamibuzi msiru hata Antoni Allah tamandani ibani ngatoka yashije Allah باهي لا تزكى الجمهور الله ثاني لا بابري انا كنت افكر الله الله ميمورو كذا وري كذا كيف الله الله ذكر جتاتو ما الله إنا لله إنا لله إنا لله إنا لله إنا لله